Sunderland. Daniel Barati Sunderland. Ararangarari witwa Declan Rice agarura umupira Isidori umwana birera ya Daniel Barati akontorora Bararia arekura icumu mu izamu ari yatereka aba David Rani yakurikira aravuga ati hano ni Stadium of Light nano bacanye amatara ni ikipe y'imbaraga uyu munsi turayatwara 3 Sunderland 1 Arsenal yayikaranya atinywa bibasabye iminota 37 gusa sa ikipe ya Sunderland ku mpira w'umuterekano baravuga ati namwe muyitsinda abandi ati umunsi turayibatsinda ariya atereka mu gitabo Baradaria Sunderland 1 Arsenal ubusana bavuga ati mukigure ikipe ya Sunderland itereka mu gitabo cy'aberanga ibyo Arsenal imaze iminsi ikora uyu munsi biranze kurinda izamu ryayo uyu munsi yakora ibindi bitandukanye n'ibyo ngibyo yatsinda umukino yabaye akirizwe uyu munsi cyane arashize imikino myinshi no kubona shot on target bitoroshye ariko uyu munsi shot on target gusa ahubwo izanye n'igitego cyose ikipe ya Sunderland 1 Arsenal ubusa 38 aragucegera Timbel yautashakisha Eze yawe ndashakisha Gabriel Magalhaes ibumoso atakaza umupira ari umusararilo fe arawakari witwa Declan utanga kwa Merino witwa Berecheze eza wa Merino wa Bukayo n'ukuguru kw'indya yari yatereka mu izamu hariya avuga ati Arsenal ndayeka avuga ati turacyakina Arsenal 1 ikipe ya Sunderland 1 Baby steps pampa nziza ku bana bose. Back in the business Arsenal 1 Sunderland 1 Bukayo Saka Enzo afakora amakosa hariya umusore bita Declan Rice amushyiraho umubiri wumva byanyabyo amukuraho barakira kwa Eze areba mwene w'umwongereza amwita Bukayo Saka tereka mu munyezamu Ruben ntacyo ari gukora hariya Arsenal 1 Sunderland 1 batazashakisha Rantibe imbere zamu ariko umupira batamukuraho neza hariya bawujugunya hanze hariya arane waboneye ko ibitekerezo byo bitabigendera ese nabikubwiye yarasigaranye n'umuzamu ibitekerezo bisize mu kudefanda ababisize mu kudefanda yitwa Rantibe Timbe nawe utarimo kubyumva uburyo umupira hariya awutakaje ita Juventus Atletico Madrid ni cyo cya kabiri Trossard reka turemberezamo Trossard Baby steps pampa nziza ku bana bose. barayicumacumariya barayishukashuka yanga kuva mu izamu ikipe yitwa Sunderland uwitwa Leandro Trossard babyinisha hariya agenda kuri umuzamu abakinyi bavamo Leandro Trossard rekura Mizairo Komporariya aravuga ati nufata ndakwemera bamwita Leandro Trossard umunota 74 agurutse afana ba Arsenal aravuga ati ngewe munyaguzanyemera ariko ibikorwa byanje bizabemeza Leandro Trossard tereka mitego cya kabiri Arsenal 2 ikipe ya Sunderland 1 ainyamunatimwe atinywa Silence killer ngita Leandro Trossard anagaba igitego cya kabiri kudefanda
uburinze abantu uko baza ariko ari igihe barica hejuru igusumba ntacyo wakora baciye hejuru byari icumu ati niba baze kuva reka nterere kwendeye ko nabo bawufata n'intoki cyane umunyezamu yogerageje biranga Arsenal 2 ikipe ya Sunderland 1 bihinduye isura rero Arsenal mu mitwe yabo bizi neza gusa niba Arsenal yatsinda yajyanye iyi kipe itari buze gusimbuza ngo bikunde niba garuka Tottenham ufite ibibazo agiye kutera imbere reka ubwo Sunderland byane byo kudefandaga nako yatinzaga igiye kwikina FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza bararangara abasaki Arsenal bahindura umupira ari witwa Dingra aterekamo ari umutwe witwa Dingra arekura icumu hariya baravuga ati nakosa yakoze hariya akubita rakata basoza hariya Sunderland 2 Arsenal 2 ikipe ya Arsenal muri defense biranga bamwita Borobi terekamo Garantia atarara imbaraga Sunderland 2 ikipe ya Arsenal 2 match y'agatuza match komeye harabura iminota mike avarigiye kubanza irebe nimba nta kintu cyabaye ubundi Sunderland habwa igitego cyangwa se avuga ati hakozwe ikosa kuri Gabriel Magalhaes reka ntakosa aha akana gato vare ntago igitinzamo ariko bati ni igitego kingiki cyane avuga ati ni igitego amakosa na David Raya ibiri rero asotse cyane uya reba ahantu yaje Gabriel aracyatatse baro we akujyaga gume mu izamu kuko urampira ari mugufi ni igitego nibyo igitego cyamaze kwemezwa igitego cya Sunderland gati mu kirere igitego 2-2 cyane mu minota ya nyuma Tottenham ukoze biki Tottenham uzakurikiza Arsenal Tottenham uzajya Matis Delita bumucunguzi Matis Delita Messia Richarlison amarira Frank Thomas agahinda Zoparinya ikimwaro Tottenham yosigwa yubamye abafana ba Spurs batawabareyo Movich na Manchester United baba Matis Delita depoza mu mutwe Matis Delita akoresha ubwenge budasanzwe Matis Delita agarura Manchester mu mukino Matis Delita agarura byibuze inota rimwe Manchester 2 Tottenham Spurs 2 Darawukaraga kwa Mpomo go heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama hakavuye n'akajagari k'abadafanseri b'ikipe Tottenham Hotspur ku minota 31 Manchester United afata umupira barawupasa akazi gakomeye gakozwe n'umusatsi wa Matheus Cunha ugaruka inyuma abasore ba Tottenham ananirwa kuwukuraho Matheus Cunha arambura pasi agatsinsino dore gawukaraga neza cyane awutera n'umutwe w'umusore twa Bryan Mbomo ugarukira amazira we awukaraga kwa Matheus Cunha utara kwa Madialo Diallo utereka ku mutwe wa Bryan Mbomo BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza Bryan bazamukana Pedro Porro n'umusore witwa Brennan Johnson abatera n'umutwe bahagaze hagati umupira utereka mu izamu Manchester United 1 Tottenham Hotspur 0
Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Manchester nagiye ugaragara ko abasore b'Abanyafurika bajya mu cy'Afurika basigara itera Amadi Diallo, Bryan Mbeumo babazi gukora bombi ibitego bitanu, bombi uko ari babiri baramuka yagiye mu cy'Afurika irasigara ari ebana iragendesha akaguruka nk'ibenja yamera nk'aho rusajya ruvuye guhaha cyane kabisa. Uruhande rwabo rurakora cyane. bombi bamaze kubaka connection ikomeye. Aya Taba cyiza cyane cy'umusore twa Bryan Mbeumo batiza yihagarara yanasimbutse ndasimbuka ndwana n'ikigo nkiraho ku mutwe. Amadi Diallo yawe umuteruriye umuterekera ku rupara rwose. aya reka heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. ikoza amakosa defense ya Manchester United hariya kuva amagwaye yavamo birahombye ya BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. ahinduye umupira hari umusore w'umutaliyani witwa Destiny Udogie, uragenda usanga umusore witwa Matista arahagaze mu rubuga rw'amahina arawufunga umusore witwa Mateja Daniel ushobora mwitegereza bakoreye umupira utereka mu izamu atsinda igitego cyiza cyane uyu musore witwa Matista. Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. akazi gakomeye cyane kabasore bavuye kuri bench ya Tottenham Hotspur, ahindura umupira Destiny Udogie arawita Matista arawutera n'abadefenseri ba Manchester United atereka aravuga tutafashe screenshot biramureba umwanya wa kabiri turawurekuye. Manchester United 1 Tottenham Hotspur 1. BNB Kigali FM. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Gira bwiraga uriya musore witwa Matista Ben yazamuye urwego amaze iminsi nitegereza imikinire ye, afite ukuntu ari umwataka typique kabisa ukora amakosa make cyane. Attention United ishaka uburyo yakishyura aragiye Benjamin Sesko bawumukura yewe heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. ikipe yitwa Tottenham Hotspur irafurayinga minota ya nyuma hariya afata umupira batera korinete na Matista awugarura inyuma asaba United barawudefanda gatoya ugaruka ku musatsi wa Dolberg acomeka ishoti Richarlison isinze ahaturutse atereka umutwe ya Baby Steps, pampa nziza ku bana bose. Manchester United bayikubite mu minota ya nyuma hano musatsi wa Richarlison abatsindana igitego kimaze nk'uburangare bw'umusore witwa Manuel Ugarte wananiwe kuvamo ngasanga bagenzi be. Manchester yakubita igitego cya baba we. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. hari igihe muzabyuka mugasanga umuntu yagagaye kubera umupira aterekamo igitego Richarlison avuga ati karita muyimpe, bafashe iminota 45 United bayiheza umwuka. Tottenham 2 Manchester United igitego 1. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. akazi gakomeye k'umutoza nakita akazi k'umutoza, akazi gakomeye k'umutoza be kuko umutoza Tottenham Hotspur we uko yakoze amaramplacement niyo muhaye result ngope niyo muhaye result amaramplacement. uyu musore twa Odeberg, uyu musore twa Matitel n'abasore ubona ko bahise bakora impinduka nyuka cyayitegura uri Chelsea dakora undi cyari kirimo n'ubundira yashaka kuwukina umuzamu. Impamvu kigiyemo nuko Richarlison awukoze ya Udevi kuko uriya mwana yari yitoza yari kuwukuramo ahubwo ko kuwudevia Ugarte
ahagaze Sahura yarabaje gukoramo iki oya umutoza umwe yakoze ramparasoma undi ntiyazikoze umwe yakoze imwicisha undi akoze imurokora mu ijambo rimwe rero yatarimo dukoresha umutoza umwe yatoje undi ntiyatoje ariko jewe ahantu natangiye kugirira ubwoba yamagoya oya uyu maze gukura kano kana kakanya Cote d'Ivoire imbere gasubije creativity ya United mwona kwita isubira inyuma cyane bita bihomba kandi kajya kudefanda kubera ko nta kundi kabigenza ibintu bigaragara kajyayo Brian Mbeumo nawe ntiyongeye gukina kubera iki kano kana gari kukamukinisha ariko reka ngwize ukuri abantu bakina umupira niba man of the match ataba umunya Senegal baraba bamwibye pe Pape Matar sarate match tewe match nziza cyane Rodrigo Bentancur ariko arakoze ramparasoma kabisa umutoza pira mu kibuga hagati Kufra umusifuzi ati nikomeze mukine aba bana b'abafaransa babiri barayikoreze pe Manuel Ugarte United kwira byibura kubona inota kugira ngo abantu bogo contre attaque reka turebe United Parucho cheka pass imbere yewe biranga amutamugarana neza cyane hariya screenshot umwanya wa kabiri baziriye nabonye ari ukujya bayifata hakiri kare ntabwo ariko ni V1 uramakanya ni V1 bana ni V1 kabisa ugumye kwa kangahera reka ndore aya reka turema Diallo sasa kibe kimwe ariko kiboneke Diallo cenga twende bagabo Amadi awugarura inyuma gatoya cyane hariya barashakisha Delight arafunga Brian Mbeumo basi na Tottenham ntiyatware yose United isubiye mu gice cy'ingunguru ku mwanya wa 8 rwose reka turebe Brian Mbeumo kandi nawe irawuvaho byibura nayo ntiyatware ribe rimwe ariko riboneke ikipe itakora United umwanya wayo urayizi ni ikipe yitwa Brentford ya 12 na Newcastle ntabwo uzayikora ku mwanya wayo none se nyuma ko umutoza mwiza w'ukwezi ni icyaduhembye ihembo nibi ariko ikipe yitwa Crystal Palace yayakura ikipe yitwa Brighton attention Man United shaka igitego nayo ntiyatware Bruno Fernandes ajya gutera kona undi zajyagamo cye kona bayiteye imbere y'izamu hano umutwe go heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Manchester United bavuga bati nawe ntiyatwara yose ari ku minota 95 atera corner bamwita Bruno Fernandes ayitereka ku mutwe w'Amateja Delight umupira ujya mu izamu ya Baby Steps pampa nziza ku bana bose abayinywa b'ikipe ya Tottenham Hotspur ntibamenye uko bigenze umunyezamu Graham Vicario yari ishoti ry'umutwe kabisa Manchester United terekamo igitego cya kabiri bamwita Amateja Delight BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza Tottenham Hotspur 2 Manchester United 2 byibura nayo ntiyatware yose heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Tottenham defanze nabi cyane pe Delight atsinze igitego ahagaze wenyine kabisa wenyine ubundi ahangaha muri set pieces umutoza wa set pieces ahangaha baguye guhita ahabwa igihano rwose ni gute umukinnyi nka Kevin Danso Mickey Van de Ven umusore Jeje Spence habura umuntu gufunga poto ya kabiri muhagaze nabi cyane ahangaha ni ikosa ry'umutoza wa Tottenham umutoza imipira iteretse uburyo bahagarara kandi n'ubundi indi mipira yose wabonaga nuko bataraga amakona mabi still muzamu ntorwanaga nayo ariko kubona abadefenseri ba Tottenham Hotspur badefana umupira w'umutekano byari byagoranye minota irasa niyarangiye saa yose umukino match bibiri